Boleh milih mau merokok atau mau nggak merokok. Terserah. Wah, bahaya. Itu harus dipaksa atau diwajibkan, diarahkan oleh guru-guru dan sekolah. Jadi kami muliakan ayahanda rohani kita, Buya Nen bersama rombongan yang telah hadir di pesantren Dayah Mini Aceh, Kampung Alunaga, Kecamatan Ciakuala, Kota Banda Aceh. Saya selaku pimpinan. Dalam bahasa lain, Buya, kami di sini ada dirut dan ada direktur. Saya direktur utamanya. Direktur ada Tusudan. Jadi kami di Aceh bukan hanya Peng yang punya dirut dan direktur, tapi pesantren juga punya dirut dan direktur. Saya sebagai dirut Dayah Mini Aceh mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada seluruh rombongan Buya yang telah singgah di tempat kami. Sekedar pengetahuan, inilah Dayah Mini, pesantren Dayah Mini Aceh di bawah pimpinan kami. Di sini lebih kurang baru 3 tahun lebih. Kasih penuh. Yang kita bina di sini ada anak-anak yatim, fakir miskin dari seluruh Aceh yang kita rekrut, yang kita bina dengan pendidikan gratis. Semuanya tidak kita ambil biaya apapun. Alhamdulillah sekarang udah ada santri lebih kurang 130 orang bersama santriwati. Ada guru 10 orang. Dan semuanya menginap di sini, tidak ada yang pulang balik. Makanya bersyukur kita asatidz dan asatizah murid semuanya hari ini kita disamperin oleh ulama kita. Semoga dengan hadirnya beliau mendapat keberkatan di pesantren kita. Lebih-lebih dalam masa dekat ini kita akan membebaskan tanah di belakang ini, ada lebih kurang 1,3 hektar, memakan biaya 6,6 miliar. Jadi kami minta doa juga dukungan Buya, semoga kami bisa membebaskan tanah ini untuk kita bangun satu masjid Syekh Abdul Rauf, insya Allah, dan kita akan buat asrama putra di sana, dan di sini semua akan menjadi asrama putri, insya Allah. Wassalamualaikum, tidak lama saya pertanyaan kalimat lagi, langsung saya minta Buya untuk memberikan sedikit nasihat kepada kami. Silakan. Nama saya Umar Rafsanjani, Sunni bukan Syiah, Umar Rafsanjani. Untuk kami Buya, saya memperjuangkan pesantren ini dari nol, udah berpindah tempat sampai 5 kali, ini tempat yang kelima Buya. Kami kesana kemari, dikejar sana, dikejar sini, diusir sana usir sini. Alhamdulillah dengan kekuatan guru-guru kita, Buya, alhamdulillah kita sudah punya tempat permanen di ini. Terima kasih semuanya, Ustaz Jul, Ustaz Munawar, semuanya ya Pak yang telah hadir, Ustaz Idris Ruslan juga, rombongan juga Pak. Terima kasih banyak udah hadir di tempat kami. Semoga Syekh itu ada santriwati Buya, ada 26 orang. Semua mereka siap menjadi mujahidah di dunia ini insyaallah. Barakallahu fiik ya. Sudah ya, itu aja ya. Buya mungkin akan cepat terbebaskan tanah. Insyaallah kita minta doa ya dari Buya kepada kita semua. Buya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بالسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك صحة وعافية وسلامة وبركة ورحمة وهداية ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا جميلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا من البلاء والوباء ومن كورونا هذا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجتنا
وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل منا يا الله حاجاتنا ودعاءنا أنت تعلم ربنا يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين واهدنا سبل السلام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Doa untuk kami ya Buya, saya memperjuangkan pesantren ini dari nol, udah berpindah tempat sampai 5 kali, ini tempat yang kelima Buya. Kami kesana kemari, dikejar sana, dikejar sini, diusir sana usir sini. Alhamdulillah dengan kekuatan guru-guru kita, Buya, alhamdulillah kita sudah punya tempat permanen seperti ini. Terima kasih semuanya, Ustaz Jul, Ustaz Munawar, semuanya ya Pak, yang telah hadir, Ustaz Idris Ruslan juga, rombongan juga Pak. Terima kasih banyak udah hadir di tempat kami. Semoga barakallahu fiik. Itu ada santriwati Buya, ada 26 orang. Semua mereka siap menjadi mujahidah di dunia ini insyaallah. Barakallahu fiik ya. Sudah ya, itu aja ya. Mungkin akan cepat terbebaskan. Insyaallah kita minta doa ya dari Buya kepada kita semua. Buya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بالسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك صحة وعافية وسلامة وبركة ورحمة وهداية ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا جميلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا من البلاء والوباء ومن كورونا هذا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجتنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل منا يا الله حاجاتنا ودعاءنا أنت تعلم ربنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين واهدنا سبل السلام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.